Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн Кудайдын куттуу күнү экен. Бүгүн 10-15 бала группага жаздык эле, чогулуп оз ачып, кичине ашпаш жейли деп. Бүгүн ошол жакшы күн экен. Бүгүн кечинде жолугабыз, буйруса. Тура эле айттым, жолугабыз дедим. Жолугабыз, буйруса туугандар. Келгендер келип калды, келбегендер калып калды. Бүгүн көрөбүз. Бүгүн саат 8:30-9:00 чыктым эле. Так, 4 заказ кылдым, 1000 рубль болду. Geçe günü, narkı gündür yemeyim, kişine özüm iştegeni kol tiyip otar tuğanlar. Parkta göğlü adam bolup kaldı tuğanlar, bir 100-150 adam bolup kaldı. Şunday tuğanlar. Bugün geçkede işti kılavuz buyursa. Parkta bilesizler. Kançusun parkına koşulu veremiz. Комиссия болған 2%, по Россию полностью улайбыз. Областарда купить смена да бар. Вывод моментально. Казанский вокзалдан заказ алдым туғандар. Яблочковый дейді. Қайсыл жерделе? Ну, Петровско-Разумовскойдың жанында болуш керек эле, адашпасам. Мынакей, мына Казанский вокзалга келгенде мынарды көрдүңөрбү? Мынакей, эми сөкпөйүн десең болбойт да, мына олар отуруп алып, камера менен могу жерге токтогондорду бүт тартып атат да эшектер. Мынакей олар бүт, мынакей оны чеки бекинип алып тартып атат, тылт деп оны туурларчы. Эми сөкпөйүн десең жана жаның кашайтат да, просто 1,5 миң штраф. Жерге туруп алышат, бекинип телефону менен тартып жөнөтүп коюп атат. 5 мүнөттөн ашып кетсең эле сразу 1,5 миң келет. Так аз на местан басып койдум, вообще опасный өзү. Ёлки, поехали басып кетти. Айтсам ишенбейсиңер, народный месте эле мына камера келип туруп аркага өрүп атып, карс этиле бамперин уруп сындырып алса болобу менин машинам. Дагы асты менен эчтеке болот, аны коюп бампери сынып кетти. Короче, вокзалда жанагыны 20 мүнөттөн бери таппайм, неден бир эмес, эки эмес, 3 штраф алдым окшойт жагымда. Азыр поддержкага чалдым, ат менен агылчы, жок, жер жутуп кеткенсиз. Вокзалдын астында турам дейт, жок, колуму бакайт этем, жок. Памятниктин астында турам дейт. Памятниктин астында эмне турасың? Бияка кел десем деле болбойт. Каякта турат билбейт. Поехали. Так, я здесь сейчас не могу отменить, просто тогда завершите, все, деньги вернете, да, там ничего страшного, да, с клиентом. Ладно, тогда я завершу. Спасибо вам большое. Ага. До свидания. Короче, 20 мүнөт түшөдү, бекерле күттүм да, ошеден 1,5 миң штраф алдым. Эй, ёлки. Так, Химкиге заказ түшүп атат. Библиотечная улица 16 дейт. Азыр жанагы бир Химкиге алган заказды жолдо телефон чукуп бирөө менен карап кетип атты, короче. СВХ менен жогору көздөп кетип атып. Туура эмес жакка кетип калыптым да, телефонго карайм деп. 20 мүнөт тура турган жерге 35 мүнөттө барып, нерв болуп азыр үйгө кетип атам эми кайрачы. Үйгө барып дагы 4-5 бала улап койгончу деген экен, азыр үйгө барып эле улабасам келет. Туугандар бүт Москва, Россия боюнча уланып атышат. Красноярск, Новосибирск бул жактан, дагы бир областтарда айтышты. Короче, вообще Тихий океандын жээгиндебиз деп балдар уланып атат. Иштеп атат, буюрса акчаларын чечип атышат, бүт баары жакшы. Красноярскиге салам. Ишине балдар айттылар, видео тартып атканымда Нургазы Красноярскиге бир салам жолдоп койчу бизге деп. Ошондой туугандар. Красноярскиге дегиле бүт областтарга иштеген таксистерге чоң салам туугандар. Канча сом паркынан улана бериңиздер. Буйруса бүт баары жакшы болот. Суроолор болсо кеңири көрсөтүлгөн номерлерге WhatsApp'тан жазсаңар, бүт баарына жооп аласыңар. Так, туугандар, бүгүн кыйратта иш кыла алган жокмун. Балдар анын текшерип бер, мунун текшерип бер деп үйгө келип калдым. Так, азыр уже 9:30 дагы 1 saat, 1,5 saatтай убакыт калды. Так, жөнөдүк, буйруса барып подписчиктер менен, водительдер менен көрүшүп, сырдашып, кичине Оз Ачардын шултоосу менен барып чай ичип келели. Держитесь левее.
жерди жана Белый домго кирип кетип аткандай эле текшерет го. İşlerinden beri açıp. Багажник, Айв. Все. Багажыңан бери текшерет экени. Оңолот деген ошо болсо керек да. Контроль безопасность жакшы окшойт. Базар ушунчалык чоң экен, ичине кирип башың айланат. Мындагы точкаларында бүт топтом овощи дейт. Мясо, зелень, бүт бар жок экен. Эмнеден алып кетишет экен оптом КамАЗдар мененчи. Так, мен жана чайкананы таппай урам баятан бери. Так, туугандар, чайкана базарга жетип келдим. Мынакей могул жерде экен. Азыр кирип көрөбүз. Бир 15 баладай келиш керек эле. Азыр бир 4-5 келип калган окшойт. Киреличи, кирип таанышып отуралы. Так, биринчи дискотека го бул жак. Чайкана базар дейт. Таксылар. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaxshi bo'ldi, zo'qlaring. Yaxshi bo'laman. Kim ele? Bekjan. Bekjan. Aybek aka. Bizdin eng эле активдүү аксакалыбыздын бири. Ошондой кылабыз десең. Мынакей туугандар бүт келе баштады. Биринчи этин водительдер, жергештер. Эми таанышып сырдашып отурабыз. Алда калгандар келсин. Ең жақынырақ отыру едің алып келгенше. Çoğu Nazlı bala geldi ha. Bak yine tavuk oldu dedim. Emkide buyursan jet olmaz mı? Avtobüste gelen var. Daha içine buyursan. 80 so'm bo'lganda ishlabasang dil olib qo'yaverdim. Ishlash kerak ekan. Günlük işlegenlerge oşo buyurdu. Yo'q, negiz bo'lgan ekan ama. Частныйлар жаман жалпы болуп жатат. Abi 80 alıyla tokayıp da karar minus'a gitmek. Güzel, ilk gün işe çıkmasam 80 boyunca tokayıp da. Ha, minus 80 boyunca tokayıp da. İki gün dem alıp durup, üçüncü günü ertemeden bulanıp ketsen bilir et de. Hayır, faktorla almayın. 80 lira minus koyup. Oşal 80 'ge işlep keteversin de gayrı. 100 bolup, tamam, 60 minus koyup. Ertesi çıkanında albaydı da sana, faktorla 80 albaydı da. Balansta 100 var da minus'a girmeyin de bir gün. Ertesi minus'a girmeyin de. Minus'a giresin, bırak oşadı. Bir suyun pul alıp koydu da sana. Kana bire, nege alıp koydu? İştemeyine karısı bulup kaldım dedi. Sen salıktırlar ha, kırmadan. Oşa sevmez mi? Foto kontrolü ötüp gitsin. 80 ruble karız bulup kaldım dedi. Foto kontrolden ötüp durup ulanıp Al bir gün burada ulanıp koygan eken. Ulanıp koyuşup koygan adam. Benim 80 ruble adam ötüp koyup da 2-3 gün ötüp koyup. Bir gün ulanıp koygan. Taksapattın foto kontrolü reytingler özürünce yapıyor mu? Жалпы не ойлаймын. Эки отдельно болуп келе берет. Фото контроль машинадан өткөндө автоматически өтүп калат бирет дагы. Эки жол тартып. Birinci ötkende ошондой. Başka gün ötürsün da. Başka gün ötsen akıllı kaydaş ketти. Азыр мен эртең мага бир кайрана фото контроль жөнөтөм я. Ötpöy kaldı o. Мен короп коёюнчу койбой. Sana Bahtiyar aka, Bahtiyar akaçı Bahtiyar aka. Ötkünde bir korop men öttür dagı, kийинкисинде дагы бир нерсеге деп машинанын фото контроль сурап койгон. Көз көрүп билип койду. Штраф сага 14 күн берет, 9 приятный алып. Асқа қосты еді ашат. Жана жазып Sizi gözü ekonom. Ekonom. Üstünde korop çok mu? Ana biz korop ile jogönümüz yaxşı.
Король жіберейін. Баш ұрысы жоқ. Ооба жана. Аны біліп қалғанда Danıp береді. неме қылады да? Плюс 11 нормально, не? Болот ошо. Осындай жерден өткен. Менікінде бренд-тағы жоқ, ештеңе жоқ. Плюс 8 да. Тындырмайлы береді ғой, мен чарчағыдай береді да заказ. Өзім алғым келмей қалды. Бұл менің жақсы екен, ойнайық, еш нәрсе жоқ. Бұда еш нәрсе жоқ. Жоқ, золотамын да мен. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yegile, topa sındırayım. Al ulan tatlı bastırasın. Nurgaz hazır mı? Boş menin cemaatine ortaya var. Alacak. Özü gruppada var. Жақсы сіңішелек біздікі. Кішкене сіңішел, таныс білеш болып, өзі отырып қалғандайынан уже не болып қалады. 9 adam oldu. Kaç öyle az kim bilecek diyor. Başka da olmuş mu? Onun böyle. Az gitti. Yok, ucunda öyle pasar değil. 2012-жылы Бишкекте таксыдан 2012-жылы. Ошондо Удача 87 сом менен эң арзан такси Удача Пассатка 87 сом менен 2012-жылы. Мен Орто Сайдан базардан чыгат элем, Орто Сайданчы Дордойго чейин 700-800 нече сен. Азыр участке салганда Орто Сайдан Дордойго чейин 200 сом зорго чыгат. Яман зорломолду. 500 сомгочу жандыратат элең. 500 сом берем десем жандыратат. Аз Кыргызстанда деле көп арзан эмес экен. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا يحول بصدق ويسر أمورا بركتها واشرح صدورنا بكاتبنا واحفظ ذنوبنا بما يغفرنا وحول لنا سبب الله تحسرات القرآن وسقي الميزان يوم القيامة بعزمة القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذي الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من يا خالق يا رزق يا بصير يا حي يا حي يا أرحم الراحمين اللهم اذكر بهم الكاس واسمعهم توب وارزقنا ورزقنا هذا شو المتر دبتوا الله ذكر قريته الله سبحانه وتعالى جوات حقق وطن سبحانه خالدان جيمدين جنا بركة الله Allah subhanahu bilmediğini жақсылық болса бізге береді, мені жамандық болса бізден алсын Allah subhanahu. Адамдардың тура жолда келішіне біз себепші болу Allah subhanahu, тура жолдан шығышына біз себепші болу Allah subhanahu. Аллахым сен өзің көріп тұрасың Allah subhanahu, бізге дуа қылып қой дегенде Allah subhanahu дуаларын қабыл қылма Allah subhanahu. Аллахым үмметтің башын бекітемін Allah subhanahu. Allah subhanahu өзің көріп өзің тұрасың. Шайтан ұрпағын сен көріп тұрасың, шүкір етіп тұрасың, азық етіп болса Allah subhanahu өзің қай бол. Allah subhanahu біздің зұғаттарыңыздан алым, хадисалар шығады. Allah subhanahu şu nurlarına işiyle Allah subhanahu gözüm Allah subhanahu şuna rıvaç veriyor. Rabbi cealni muqim salata ve min zurriyetina Rabbena ve taqabbal dua'ina. Рахмат бардыңыздарға шыншалық сый көрсетіп келіп. Var mı oğlum? Su алып кетиптир, алып келди. Машинеге салып алдың ба? Саламка? Машинеге салып. Құлмалар салып алса.